хуҷанд яке аз шаҳрҳои қадимтарини осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад ва дар бораи таърихи хуҷанд мо аз натиҷаи ковишҳои археологӣ маълумот мегирем. қалъаи хуҷанд яке аз ёдгориҳои беназири таърихист ки дар маркази шаҳр ҷойгир шудааст. тибқи сарчашмаҳои илмиву таърихӣ ва тадқиқотҳои муаррихону археологҳо, қалъа таърихи зиёда аз 2500 сол дошта асрҳои 7-6 пеш аз милод бунёд шудааст. ин мавзеи таърихӣ солҳои тӯлонӣ борҳо мавриди пажӯишу омӯзиши бостоншиносону археологҳо ва таърихнигорон қарор гирифтааст. хуҷанд низ яке аз шаҳрҳое мебошад дар шарқи қадимтарин аст ва таърихи ҳоло тасдиқ нашуда бошад ҳам 3000 сола дорад. ман онро бо баъзе далелҳо исбот карда ҳозир нақл мекунам. шаҳри хуҷанд аз рӯи бо гуфтгӯҳои бостоншиносон яъне археологҳо ки солҳои тӯлонӣ дастаи экспедитсияи археологии шимоли тоҷикистонӣ бо номи машҳур стак ке мегуфтем ба русия аст ва институти таърих, археология ва этнографияи аҳмади дониши академияи фанҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар инҷо кофтикоҳо гузаронданд. ягон ҷои шаҳрро пурра кушода натонистанд, фақат бо анамон хандақҳо яъне жарфҳо мегӯянд ки шурфҳои археологӣ таърихи шаҳрро муайян карданд. шаҳри хуҷанд низ яке аз шаҳрҳои хеле қадима аст ва онро дар асарҳои хеш абдуллои мирбабо муқаддимаи таърихи хуҷанд ва солҳои 2019-2020 кофтгоҳҳои археологӣ таҳти роҳбарии профессор набиҷон раҳимов тасдиқ карданд ки ба шаҳри хуҷанд 3000 сол шудааст. ҳар як шаҳре ки дар ҳудуди осиёимон аст, дар ҳудуди масалан фароҳнои ориёӣ ҳаст, дар ҳудуди сарзамини ориёиҳо ҳаст, як сохт дорад. яъне ҳар як шаҳре ки ориёӣ ҳаст ба 4 қисмат тақсим мешуд ва дар сохти хуҷанд ҳам ҳамин чиз ба назар мерасад ва дар як қисм, яъне дар қисмати ғарбӣ ва шимолу ғарбӣ манзили ҳокимнишин ва қароргоҳи қозӣ ва дигар маъмурият ҷойгир шудааст ки имрӯз ана ҳамин ҷой дар намуди қалъаи хуҷанд боқӣ мондааст. маълумоти аввалинро дар бораи қалъаи хуҷанд аз ёддоштҳои сафарӣ ва тадқиқотии илмии сайёҳон ва шарқшиносони то инқилоби рус метавон пайдо кард. ҳамчунин дар ин росто муаррихону археологҳои тоҷик низ корбарӣ намуда ба кашфиётҳои ҷолиб ноил гардиданд. аз ҷумла дар тадқиқоти 40-солаи экспедитсияи археологии комплексии шимоли тоҷикистон ки зери роҳбарии академик нӯмон негматов солҳои 1927-2011 анҷом дода шуд, қабатҳои маъдании шаҳри хуҷанд дар ҳудуди кӯҳандиси он муайян карда шуданд. маълум гардид ки қалъаи аввалин, қалъаи қабоили сакоии соҳили сирдарё аввал садди хокӣ, сонитар девори нисбатан ғафси бо хишти хом сохта шуда доштааст. ва вақте ки ҳамин қалъаи расмҳоро мебинем, расмҳое ки соли 1866 гирифтанд ё нақшаҳое ки аз он кашиданд, дар ҳамин қалъа ғайр аз оне ки девор ҳаст, онҷо якчанд борӯҳо ҳаст, яъне борӯҳо ва ҳамон бурҷҳое ки ба таври гирд сохта шудааст ва муқаррар аст ки аз онҷо масалан барои тирпаронидан ва муҳофизати қасри ҳоким, муҳофизати хонаи ҳоким истифода мешуд. ва аҷибаш он аст ки дар ҳамон расме ки дар китоби пашино ҷой дода шудааст, махсус як ҷое ҳаст барои афроштани парчами шаҳри хуҷанд. лекин дар ҳар як қалъа дар баробари бурҷу борӯю дигар чи хокрезаш ҳам аст. хокрези қалъа имрӯз боқӣ мондааст, яъне дар ҳамон намуди аслӣ имрӯз боқӣ мондааст. хокрез чи аст? ҳамин ҷое ки масалан нишеби қалъа аст ва аз боло ки онҷо хуб ягон санг мепартоянд ба сари душмани ҳамла карда ё равғани доғ мерезанд, дигару дигар чизҳое мекунанд, яъне ҳамчун як хусусияти муҳофизатӣ дошт.
از مأخذهای یونانی معلوم است که سال 329 پیش از میلاد اسکندر مقدونی شهرک قدیم خوجند را ضبط کرده. بعد از اشغال قلعه خوجند قدیم، اسکندر به این شهر نام خود را گذاشت که در تاریخ آن با نام اسکندریه اقصی معلوم است. خیلی که ما از سرچشمه ها میدانیم بعد از اشغال مرکنده، سمرقند امروزه، جیزق و دیگر شهرهای آسیای میانه، مقدونی ها به ساحل سردریا آمدند. از روی معلومات های آریان برای مستحکم نمودن این منطقه، برای نگاه داشتن دولت خود از هجوم سکوی ها، اسکندر مقدونی به قرار آمد که در اینجا یک قلعه سازد که نام او را داشته باشد. از روی معلومات های سرچشمه های انتیقه معلوم که در دوام 17 روز اسکران اسکندر شهر را بنیاد کردند. اسکندر شهر پیشتره خوجند عصرهای 6 پیش از میلاد را از نو ساخته با دیوارهای نو پرقوت کرد. در سرچشمه ها آمده است که اسکندر مقدونی این شهر را برای آن بنیاد کرد که این چیت دنیای آن وقته، دنیای چیت یعنی سرحدی اویکومена بوده است. برای همین هم شهر نو بنیاد اسکندریه اسخاتا نام گرفت، یعنی اسکندریه کناره. اسکندر در این شهر قسمی از لشکران خود را ساکن نمود و به سوی سمرقند روان شد. قبطی نوبتی مدنی سر کردیم. بالای این قبطی دوری اسکندر مقدونی یعنی عصرهای 4-3 پیش از میلاد بود. بعد از گرفتن قبطی نوبتی ما یک چند سنگ‌های پیدا کردیم که نسبت به قبطی پیشتر قدیمتر است. در اینجا یک چند دستمزد سنگ‌های عجایب پیدا شد که ما حالی آنها را بعد از تازه کردن معین می‌نماییم که برای چی این سنگ‌ها در اینجا گذاشته شدند. ممکن در اینجا یگان قبر قدیم باشد. عادتاً در دوره‌های قدیم بالای قبر سنگ‌ها را جمع کرده تویده کرده می‌ماندند. با رواج و رونق تجارت و هنرمندی، پیشرفت اقتصادیات شماره اهالی شهرنشینی افزوده، شهر نیز وسیع و آبادتر گردید. بنا به منبع‌های خطی و بازیافت‌های آرکئولوژی، حدود قلعه خوجند نیز در این دور مستحکم و آبادتر شد. در داخل قلعه یک قطار انشاءات موافق به طلبات همان دور قامت افراخت. وقتی که همین خانه قصر حاکم می شود، در اینجا خب انشاءات زندان هم هست. زندان هست که مثلا کسی که به حاکم یاغی کرد یا حاکم را مثلا امرش را اجرا نکرد یا جنایت کرد و مقرراً به زندان پرتافته می شود که همین زندان هم در نمود حاضرش قسمت‌هایش باقی مانده است. خب زرابخانه در همین قصر قلعه، زرابخانه جای مخصوص بود برای سکه زدن پول که مثلا پولی فولسی که در خوجند است و حتی در زمان سامانیان فولس خوجند مشهور بود که در همین قلعه در داخلش اجرا شده است و خود در خود داخل قلعه مخصوص قبرستان و یا اینکه عبادتگاه مخصوص هم بود که آنجا حاکم می‌برآمد عبادت میکرد، خوب پرستش خداوند را به جا می‌آورد. یعنی یک محیطی هست که محیطی هم فرهنگ آفر و هم محیط سیاسی شهر است که از همین دوره‌های قدیم باقی مانده است. و همین میدانی که این همین روز اینجا ایستادیم قرار داریم، اینجا یک بازار بود. بازار خیلی کلان بود که بازار خوجند و مثلا باقی ماندهش این هم بازار چهارشنبه شد که روزی چهارشنبه اینجا بازار میشد و همین بازار هم جای خرید و فروش داد و گرفت بود. شهر خوجند یک چند دیوار داشت. پیش از همه
дар гирди атрофи Хуҷанд деворҳои баланд сохта шуда шаҳр бо ин девор иҳота карда мешуд. Дарёи Сир шаҳрро аз шимол муҳофизат мекард. Аммо аз тарафи ғарбу ҷанубу шарқ деворҳои шаҳр хеле мустаҳкам буданд. Шаҳр 8 дарвоза дошт. Дар дохили шаҳр дар маркази он боз диз қалъаи дохилӣ мавҷуд буд ки мо дар он қарор дорем. Ин қалъаи дохилӣ барои беки Хуҷанд ҷои истиқомат буд, яъне ин ҷои бекнишин, қасри ҳокимнишин ба ҳисоб мерафт. Ва ин қалъаи дохилӣ низ бо деворҳои хеле баланду бурҷҳои баланд иҳота карда шуда буд. ва аз ҳамин давра аз асри миёна қалъаи Хуҷанд ёки шаҳри Хуҷанд аз се қисмат иборат мешавад. Якум он диж, он ки мо гуфтем арк қалъа аст, ва дуюма шаҳристон ва сеюм қисматаш Работ. ва онҳо қисми таркибии ануи шаҳр мешавад. чун саҳифаҳои таърихро бозгардонӣ намудем, аён гардид ки солҳои 721-722 лашкари араб ба муқобили истеҳкомҳои Хуҷанд манҷаниқҳои худро гузошта кӯшиш карданд шаҳрро ишғол намоянд. аммо мардуми Хуҷанд бо далериву ҷасорат онҳоро дар назди дарвозаи Работи шаҳр торумор карданд. дар замони истилои муғулҳо солҳои 1219-1220 чингизиён барои муҳосираи шаҳр лашкари махсуси 25 ҳазораи муғулҳо ба 50 000 нафар асирони маҳаллиро истифода бурданд. Темурмалики қаҳрамон дар назди қалъаи Хуҷанд бо онҳо муборизаи шадид бурд ва дар таърих ҳамчун сарлашкари тавоно, далеру оқил номнавис шуд. баъди истилои муғулҳо қалъаи Хуҷанд хароб гардид ки онро ҳофизи Абру дар асараш тасвир кардааст. аммо дар охири асри 15 мувофиқи маълумоти Бобур кӯҳандизи Хуҷандро таъмиру навсозӣ карда ҳамчун коргоҳи ҳокими маҳаллӣ истифода мебурданд. гарчанде ки Хуҷанд бисёр масалан ҳуҷумҳои аҷнабиёнро аз сар гузарондааст, мардуми сокинони Хуҷанд сахт мубориза буданд. масалан ҳангоми ҳамлаи Искандари Махдумӣ, ҳангоми ҳамлаи арабҳо, ҳангоми ҳамлаи муғулҳо ва ҳатто ҳангоми ҳамлаи русҳо мардуми шаҳри Хуҷанд қаҳрамонона мубориза буданд. истиқлолияти шаҳр, озодии шаҳрро ҳифз карданд. масалан аз корнамоиҳои Темурмалик, аз корнамоиҳои дигар масалан ватандӯстони Хуҷанд аз таърих огаҳӣ дорем. ва аз ҳамин ёдгориҳое ки дар Хуҷанд як қалъаи Хуҷанд аст, ё ин ки арки подшоҳони Хуҷанд мебошад ки воқеан як иншооти зарурӣ. ва вақте ки қалъаро забт мекунанд муғулҳо, тамоман қалъаи Хуҷандро дар асри 13 ба хароба табдил медиҳанд. аз қалъаи Хуҷанд ҳеҷ чизе намемонад. ва таърихшинос дар асарҳои худаш ҳофизи Абру қайд мекунад ки ҳоло қалъаи Хуҷанд харобазор мегӯяд. мин баъд дертар Заҳариддин Бобурӣ машҳур дар асари худаш Бобурнома қайд мекунад ки дар охири асри 15 қалъаи Хуҷанд аз нав барқарор шуда вай мавзеи ҳокимнишин шуд. дар ибтидои асри 18 бо ташаббуси ҳокими шаҳр Оқбутабек, Хуҷанд бо ҳудуди наваш бо деворҳои похсагини ғафз иҳота карда шуд ва бо ҷӯсҳои фортификатсионии замонавӣ, парапету валанг, бурҷҳои мудаввару росткунҷа, дарвозаҳои истеҳкомдор, хандакҳои берунӣ хеле мустаҳкам гардид. вақте ки анамон арк пайдо мешавад, аввалан дар қисмати ғарбӣ ва қисми ҷанубии он кӯшиш мекунанд ки анамон хандақҳо кофта шаванд, яъне каналҳои васеъ ва чуқур кофта шаванд ва он бо об пур карда шавад ки то ин ки аҷнабиёно ки ҳуҷумкунандагон ба шаҳр дохил шуда натавонанд.
و حتی قید کرده میشد که وقتی که عرب ها میآیند خوجند اسیبیانگی را ضبط میکنند، اون دیوارهای آنها حتی با منجنیق‌های آنها کاتاپولت منجنیق‌های آنها تاب‌آور بوده، دیوارهای آن طاقت کردن توانسته است. وقتی که دیوارهای خود قلعه پیدا می شود با آن برج ها می سازند، یعنی مناره‌ای که آنها وظیفه اساسی آنها از کدام طرف هجوم کردنی آنها را دشمن را بینند یا که حفظ کرده توانند. و بالاهای دیوار قلعه ارک که گلیش گوییم جنگاوران گشته میتوانند که نمونه آن را ما در امروزه آثارخانه تاریخی ولایت سوخت دیده میتوانیم. موافق منبع‌های تاریخی خوجند در بعضی سمت‌ها دیوارهای دو قبطه داشت. در همان وقت کهندیس داخلی شهر نیز از نو تعمیر شده. دیوارهای پیشینه با قبطهای پاخسگین نو رویبست کرده شدند و در ارکی کهندیس قصر نوی حاکم بنیاد گردید. در عصرهای 18-19 قلعه خوجند بارها به میدان زد و خوردهای قشونهای امارت بخارا و خانیگری قوقند گردیده خراب و از نو برقرار شدند. همچنین سال 1866 قلعه خوجند بر اثر زد و خورد قشونهای روسیه پادشاهی خیلی خراب گردید. دیوار مستحکمی 3 قبطه داشت خوجند. یعنی گرداگرد خوجند دیوار مستحکمی 3 قبطه بود که یک قسم دیوارش 50-60 متر باقی مانده است در طرف شرقی خوجند، لیکن در طرف غربی خوجند امروز باقی مانده است. لیکن هجوم روس‌ها از جانب تاشکند میآیند و حمله میکنند، دیوار 3 قبطه را رخنه میکنند. رخنه کردن با آسانی نبود و مبارزه شهر آغاز می شود. خب چند مراتبه روس‌ها تکلیف میکنند تسلیم شود، اهل خوجند میگویند ما تسلیم نمیشیم. بعد روس‌ها یک تاکتیک دیگر پیش میبرند، در همون قسمت شرقی شهر در پس دیوار ارتلری راست میکنند، یعنی همین گروهی توپ‌های جمع میکنند و دوامی 18 ساعت شهر گلوله باران میشود از توپ. و از همون معلوماتی که پاروچیک زایتسف نوشته است، یعنی رفتی ضبطکاری شهر خوجند را اطلاع میدهد که 2500 ساکنان شهر خوجند هنگام همین گلوله باران کنی و جنگ کردن با روس‌ها وفات کردند. 2500 نفر یعنی قربان شدند. محاصره شهر خوجند از طرف قشون‌های روس از 17 تا 24 می سال 1866 دوام میکند و در دوام همین روزها محاصره و اشغال قلعه خوجند بالا میاد. تصور کنید که با تیر و تفنگ‌های اروپایی روس‌ها اون چیزی که در اینجا بود تاب آور نمیشد و قلعه خوجند از همین دوره به وظیفه فونکسی اجراییش قصر حاکم نشینی و مدافع شهرش را گم میکند. مساحت قلعه 320 به 200 متر کвадрат را در بر میگرفت. قلعه‌ای که با دیوارهای بلند احاطه کرده شده بود برای اردوگاه کشنهای روس جای خیلی قلای بود. برای همین گارنیزون روس‌ها در اینجا جا گرفتند. در اینجا در قلعه این گارنیزون سالهای میماده نیز باقی مانده است و قلعه در زیر فعالیت روس‌ها تغییر یافته است. هنگام جستجوهای ارخئولوژی در قلعه خوجند به مقدار زیاد مصنوعات، کاسه و طبقهای سفالین انتیقه و عصر میانگی، خم و کوزه های گوناگون شکل، سیماب کوزچه ها با نقش های هندسی و نباتی داشته، ظرف های شیشگین و فلوزی، مصنوعات زرگری، تنگه های میسین و نقرگین منسوب زمان سامانیان، قراخانیان، تیموریان و غیره یافت شدند. قصر حاکمی خوجند از یک چند حجره های کلان عبارت بود. یکی از این من همین قبولگاه، جایی که مهمانای خوجند
омада дар ин ҷо бо бек вохӯрӣ мекарданд. бинои хеле боҳашамат буд ва деворои синҷдори хеле баланду хуб оро дода шуда буд. Дар атрофи қабулгоҳ боз 6 ҳуҷраҳои калон, ҳуҷраҳои истиқоматӣ, хоҷагӣ муайян гардид. Дар поёни арк, камтар поёнтар, боз 10 ҳуҷраҳои хоҷагӣ ёфт шуд. Дар болои арк боз як ҳафриёти калонро кушодаем ки он чуқурии зиёда аз 27 метр дорад ва дар ин ҳафриёт ҳама қабатҳои мадании Хуҷандро мо муайян кардем. Дар қисми поёниш деворҳои шаҳри аз ҳама қадим, шаҳре ки ба асри 8 пеш аз милод тааллуқ дорад, кашф шуд. Болои он боқимондаҳои қалъаи даври Искандари Мақдунӣ ва болотар дигар давраҳои ҳаёти Хуҷанд низ боқӣ мондааст. Яъне мана ҳамин баландии арки Хуҷанд, арки 26 метра, ин боқимондаҳои хонаю иншоотҳои давраҳои гуногун аст. дар байни бозёфтҳо маснуоти кулолӣ нисбатан зиёд аст. аз ин бармеояд ки кулолгарону ҳунармандони Хуҷанд барои нигоҳ доштани захираи ғалла, об ва дигар маҳсулотҳои зарурии маишӣ, хумҳои бузург ва хумчаҳои аз гили ба оташ тобовар, дегу обҷӯшҳои гуногун ҳаҷму гуногун шакл, кӯзаҳои хушнамо, дулчаҳои нафиси дастадор, ҷом, коса, табақ, хурма, чароғи сиёҳ, миҷмар, шақшақа, пулдон, ширполов ва дигар асбоби рӯзгор месохтанд. мо дар назди даромади қалъа қарор дорем ва пеш дар давраҳои қадим даромади қалъа ҷои кушод буд. аммо ба даст омадани русҳо, баъд аз он ки русҳо қалъаро ишғол карданд, дар ин ҷо якчанд ҳуҷраҳои нав ба вуҷуд омаданд. хусусан мана дар ин ҷо мо дар раванди Кофтков 4 ҳуҷраи нав қадар калонро ёфтем ки онҳоро аскарҳои рус барои посбонӣ истифода бурданд. дар бораи ин бозёфтҳои ҳуҷраҳо низ нишон медиҳанд. Масалан, дар яке аз ҳуҷраҳо мо гармхона ёки печи русиро ёфтем ки аз хишти хом сохта, дар натиҷаи сӯхтори ангиш дар ин ҷо ҳамин боқимондаҳои фаъолияти ҳамин печ боқӣ мондааст. русҳо аввалин шуда дар Хуҷанд ангишти сулуктаро барои гарм кардани хонаҳо истифода бурданд ва мана ҳамин лаҳзаи Кофтков нишон медиҳад ки аз соли 1874 сар карда русҳо дар ин ҷо, дар ин мавзеъ ва умуман дар Хуҷанд ангишти сулуктаро барои гарм кардани хонаҳо истифода бурдаанд. дар байни сафолоти асрҳои 9-19 зарфҳои сирдор хеле зиёданд. ин бозёфтҳо ва осори истеҳкомии қалъаи Хуҷанд аз пешрафти ҳунармандию тиҷорат, меъморӣ, санъат ва дараҷаи баланди маданияти моддии шаҳриён шаҳодат медиҳанд. қисме аз бозёфтҳо дар осорхонаи тарихии вилояти Суғд, осорхонаи археология ва фортификатсияи Хуҷанд маҳфуз аст. дар ҳудуди майдони қалъаи Хуҷанд якчанд бозёфтҳо ба даст оварда шуд ва ин бозёфтҳо кӯзаҳои калонҳаҷм, якчанд адад кӯзаҳои калонҳаҷм мебошанд ки барои барқарор намудану аз нав сохтани он, бинобар он ки корҳои сохтмонӣ идома ёфта истода буд, ҳангоми корҳои сохтмонӣ ин маводҳо, ашёҳо ба даст оварда шуд, қисме аз онҳо осеб дидаанд ва барои барқарор намудани ин ашёҳо кӯмаки мутахассисон зарур мебошад ва аз тарафи худомо низ, аз тарафи мутахассисони осорхона низ ин корҳо ба анҷом расонда шуда истодааст. охирин бор деворҳои қалъаи шаҳри Хуҷанд асри 18 тааллуқ дорад, охири асри 18 тааллуқ дорад. он қайд карда шудааст ки бунёд карда мешавад дар қисмати девори боқимондаи он дар қафои ман ҳозир аз похса, гил, хиштҳои калон 50-26 ва 15
сантиметр бунёд карда шуда буданд. ҳайҳот ки онҳо низ вайрон шуданд ва имрӯзҳо дар 2 соли охир олимон дар хонаи ҳоким таҳқиқоти археологӣ гузаронданд. бисёр чизҳои нав пайдо шуд. устод профессор набиҷон раҳимов дар ҳамин ҷо ҳамин кора карданд. хоб муҳиддин файзуллоев дар ҳамин ҷо чанд сол заҳмат кашиданд. бисёр чизҳои таърихӣ пайдо шуд ва имрӯз масалан мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Зуғ тасмим гирифтааст ки хонаи ҳоким худи қалъа барқарор шавад, ки ин ҳам иқдоми хуб аст. ва барои барқарор кардани ҳамин қалъа он чизе ки боқӣ мондааст набояд хароб шавад ва он чизе ки масалан ҷои ҳамвор аст дар он ҷо иншооти нав бунёд мешавад ва умед мекунем ки дар солҳои наздик қалъаи Хуҷанд яке аз марказҳои қабули сайёҳон ва меҳмонони дохилию хориҷӣ хоҳад шуд, ки ба ин чиз умеди зиёд ҳам дорем. чуноне мегӯянд гузаштаро надониста имрӯзро дарку баҳои дуруст доданд нашояд. бо такя ба ин ба хотири эҳёву нигаҳдорӣ ва арҷгузориҳо ба рӯзгори ибратбахши ниёгон ҳифзу барқарор кардани ин гуна иншоотҳои таърихӣ хеле муҳим аст. ҳоло дар мамлакат таъмиру навсозии иншооти таърихӣ меросии ниёгон вусъат мегирад. дар ин росто дар назар аст ки қалъаи Хуҷанд низ то ҷашни бузурги миллии 30-солагии истиқлолият бо тарҳу намуди қадима навсозиву барқарор мешавад ки бешубҳа армуғони шоистаи идона барои мардуми тамаддун офари тоҷикистони соҳиб истиқлол мегардад.